Eko blaya phi warok ki pralok ki wasnyao suk wo pat ye ki video how new channel te hakani ka video kwa open snyao chapi wa kwa ki khanro ka Pakistan wo man ki nong India te chwa wo sdange hamdam ye subscribe your new channel khnang wo yok ten cho cho phi yo ye ki video wo thame te ton sdange uwi ni ki nong rawai wa pawnam bha ka India uwada tiplang I warok kamu adanan sami uwada wai bon tali bhale ki surye ki film Bollywood Dakalam halor wakwa ki khanro ka Pakistan wo man ki nong India namo change ya ka citizenship yongki na ki Pakistani chaki Indian adanan sami to wada kha ha England tangwa ka bay upa yong uwan to ki nong Pakistan weda pendep skur ule na England hi tangwa da yo ya ka Indian citizenship house nem hajar khatsan weda ri ek halor wakwa ki khanro ka Pakistan mi na Pakistan we yo wansa cha India Uni unong rawai da tweet ka X account yong day wakhana chapang kiti ki khanro ka Pakistan ki wakwa open kala ya ka citizenship yong ki na kinong Pakistani cha kinong Indian kiti ki khanro da ongki wa ida wakwa ki ukliang ya ka citizenship yong ki to nei da wada penjet penpra ki chipai ka Pakistan ya ka ri yong ki Uni unong rawai waman le unong Pakistan manchwa da khana wachem kiti ki khanro hai por walai ucha Azerbaijan kiti ki khanro da ongki ya uni unong rawai waman wa embha tam nei bha wa ya ka Pakistan hai por wato dei wa ongle wakile kwa ki change ya ka citizenship yongki dei wa ongki le wa si bha ki ya ki chipa yongki ki wada panjet panpra ya ka ri yongki uni unong rawai da jubab ki dei wa ong wa le da tip ya ini da slem bha ki por nei te idaw change ya ka citizenship yong cha Indian Warok kawi ka parthai tip ko waka Pakistan to karile no we da bon bha ki wam ye cha de ye wale ko yaki kamte da bon bha ki wakwa uyut na Pakistan de te sa chiki wi won kiri